And Pennyful Bubes said, I wanted the Jaqua, Yanaqua. None coming himself Bobbie Ansah and 7 were free trending in Mudada, but I would just say, free move. As I found still, or Montiasi, or Moyanti, was it. A see the crowd was a nipper bit to say Bobbie Ansah, but dear at him. Oh, Montiasi. It's almost up a beam. A bogum any supplement. In fact, almost come again to Bobbie Ansah. The one to not to the waging and mammy. Our comment session. I have Penyah broke media. Best was any demo. Obe like if video no that one subscribe button so na back click bell notification icon for latest update about the waging and mammy. Our comment session. Best was about no one shame no for so any be ashe. Enti Bobbie Ansah atun wasi ono no ode ewura anim ebetwi fam da biada daye mu nyina se me hu no oso daye me hu no daye mu ode ewura anim twi fam Bobbie Ansah me hu no oso da bia ya manitua daye awoso ode ewura anim twi fam e wo daye mu nyina je se watun wasi wo eso be disrespect ewura to the point na nsem no address galam say eno ene ne Bobbie Ansah ya atwetwe Ghana hemfu nyina be wura mu na ne obo omudi edi wo matem esan sebe ohini bia ni Ghana ha nyansa won tirimu nananom nimu a sebe Bobbie Ansah na eka kwase ampanyinu no nyamna meka Bobbie Ansah wo jeje ohini bia ni nyansa won tirimu Ghana ha no mo o ka wase me na me ho anhwan na Bobbie Ansah akobo Otumfuo dini tese Bobbie Ansah na ni san ewura to the point say me nimu ade a Bobbie Ansah efiri ewura ho no na bisa eno na nke story na atwam awu. But as I voice story emuye there be emuye Bobbie Ansah gyimii dodo emuye wa gyimii dodo eto ma be reply kwabena Bobbie Ansah bla una adwempa ne utirim una wunnim nyansa ba akokora wo Ghana adwen ade adwen bi na utirim ye ka obi a wonnim nyansa wo Ghana ha una wo ye number 1 wo wote wo konso achi ka kire Ghana fo ahemfo se wan to se bi se Ghana wo hene bia no adwempa ne ewo ne tirim omunnim nyansa. Kwabena Bobbie Ansah na wo ye nyansafo anka wo to obi studio na ye adwuma onwo bi o nyansani a ne ho kire ne da sometimes munya privilege na emse mo ye nyansafo wonnim nyansa ba akokora so wonnim nyansa ne ma me school for free eye den na ene sitting president also na galamsey ye mo san ahemfo na ye nti ahemfo na enko fight for galamsey ohene be na etwa tax ma no wonnim nyansa ba ko sei omo follow nkwase afo na follow no ene ye ma hu ni se woni nyansa na sesi e ka se ebie ko nso ato obi ametena echi na obi anka ne nyansa enipa ba akokora na obedi wachi because woni adwene ba akokora abusuamo ntene nkwase akeka ni bia mo frewe penny first na ye se dwen ba obi tirima no ni nyansa kwabena Bobbie Ansah ni obi onim nyansa ba akokora nyansa yira no ntina ne din ne Bobbie Ansah no nko Penyah ne ye kan obi a onim nyansa kwabena Bobbie Ansah ene ye the first person and them e ka kire so waso nkwase akeka me bekom ohene bia omo nkrofo ho sabi yewura mahama me bekoma no ye onfu soje so MPP for NDC for so MPP for me bekom omo waso nkwase akeka no yewura Otumfuo Asantehene na nkwaso ya chia me din firi wanum kankan no gyimii fo ya chia me din firi wanum kankan no ye begina na amanfo na nada opedi di atem na masa we will serve everybody what that person that's Kwasiane is cooking for us. Ye bana be kaseti Asantehene achiame a gyimii kekana bi ne de be ma and make this record straight means sire obi a wo pese umpred di atem on me page. And mo obi a me kase me arrogant you can leave if you know so umpred di atem. Yet ya na kwasiafo we mu ekeka kwasi asem se ko kan amse na da ped di atem. Muntie ne kwasi akeka ne wie ebeto aso. Messi Ghana wahine ba kokura ni wadwen papa bo nkwasi asem kwa bone nkwa no mo front maguso ogoka me na me Otumfuo no sanka ya ordinary citizens like a here 47 no near to a come stop here because they never want us to be like them or to become like them or to get to where they are in terms of wealth riches money omo pese e bedru ba bi omo oda and sanka ya here for in here to a come stop here dada and they have the power come betimi dia stop here. But a yomo na etu a yomo a yafuna front to betu no one more na etu okoka many Akufo-Addo no okoka many John Mahama no Messi Ghana wahine ba kokura ni wadwen papa bo nkwase asem kwa bone nkwa no mo front to maguso okoka me na me to be afede okoka me na me Otumfuo no okoka me na me ye gamanche okoka me na me ye nairi okoka me na me ye Dormaahene okoka. But the problems we are facing, Ghana, they are the people. Omuna ADA ewu.
impoverish the people. Say you can say and you perform a cancel phone. Moon and your Ghana 40 year ni perform yechi. No kasana ni perform we kasana muti. Ubia waye akani. Nyanyansa be na we winim. O ka ahemfo atitiru. O bo pinsuo din. O bo na yiri din. O bo agima bedu din. Ono kra de odina anim atwitwiri fom nti be na meko ama no. O bo ahemfo atitiru din. Kwasi ampani e ka chom sa adwen pani ba akokora atiri na omo ne kotena ona. Una wunim nyansa wo Bobbie Ansah wunim nyansa ba ko sei Aboa kora ni nyansa chen akani wo kasa kire mpanyimfo onto sebi na ye munhweme ye mpa obia ye mpa mileage bia na ye mpa numbers bia o me everything is Asante first even if it will take my life to ye be gina na ye kasa na nada wo kan okre na ya kan gyae bi atem no kwasia ne didi atem no maka chen so wonyai na kukurukuru na ye akeka ka ne begyae o kasa achina ahemfo na yiri mu opemso mu wantimi anto sabi sa adwempani ba akokora atirim omu ye nipa bonefo no mo afra ntoma akoteno dan bu mu o mo nko o wono wo se ne dan bebu agu o abo o maku o sukuru wa na nsusuma sa ahemfo no kwabena Bobbie Ansah ebeba wo nkuro bom otu studio na ayese nkokobum na abu aku stop it kwasia man me nka brofo kwa ne ahodu accounts. They also be a genuine who be an answer. Let me school you for free. What's here and then we have the man to talk about those people doing galamsey. Yenya mema. We have the carried people, fine. And then the president game and then the ahemfo. Na ahemfo na ye by him for ye and one bar about this by D. O boss now will be a jumana or yen. A braboy bona, I don't know when di. We actually bra way. Ghana I say one of many brad yet media personnel for. Nkwasi afo. Muntimi kan okura wona raf ne ho Ghana hwan na ne brade ye ka the people a omuma o man ne bofom enya ahemfo ne politicians na kwase ampani wotu konso achi na wo bo omudi no eye mo na motu konso na achi no because part we ba no ma musika hye mbotuma na mo nko na mo party bi achi o ma musika na mo asesa na mo ye propaganda akese animu mwa do you think ye gyimii some followers na omudi mo achi na ni ebie konso to so obi ameka ne nyansa sem ye hwe nipa ebe follow na nti we se Bobbie Ansah benya nipa me na di wachi ene na Ghana hanka nyansa ni nia me ka no class ma kire na ka Ghana nyansa ni nia Ghana os ahemfo ne mpese ye ordinary citizens no ya ye ni scan no mbaba be Ghana asi unprecedented ye ka omo ye corrupta ye ordinary citizens na ye ni scan ye duru ba bi omo na you do much more than them ye be ye corrupt crash omo kwasi asembe no hwan na ye corrupt chen mu media personnel for mu bi 90% mo na me ye corrupt ye okro mu we know all of you ye discan etomo obi aba mu program kwa na wa be kasa wie no sorry ya na mo ko break na mo di na chi na mo disca like do untu ni nyansa pa hwan na wo ya kani dia wo ye kra de hu hia se wo ye nyansafo na wo deal with mpanyimfo a wo bo president din o ba ahemfo din high dignity unto sebi kra na sebi untimi kwaka sebi o bia wabo ohene bi din se unim nyansa na sebi ohene wagini eno kra na ye didi atem but kan some wo address mpanyimfo a kasa se wo ye nyansa ni Aboa bi sei na wo ti konso echi na amanfo e follow Bobbie Ansah wo a puto nkabrabafo a wo tena konso echi wo ye omo sesi omo media mu nyina o great grandchildren ne wo senka brabofo anka wona so nti konso achi eni bre nti uko ba bia ne apam manfo ho nsem keka eni bre na nya eni bre ade na woja wo boss wo wa mo boss di ekoka wo se kwa me despite omo na ne de individuals na fight for galamsey abra certain president e twa tax manity wono na me betwia wo ka hypocrite na nya gyimifo wo kromu ane be follow men session ase me kan chem se me pedi atem o pe ba bia edi atem ni wa ye wa asofo bebiri wo ho Munko mu poster say aha ye ka no kore no with aggressive wa gyimii ne de gyimii na ma o dia me say henceforth e video na another o ka no kore unsa me ka no kore na unpedi di atem na please leave because TikTok when to aduane ma me enya hwe ma me kampo nko na me bono a me am sika na me de to me bando nobody is financing me so if you know so untimi a cartoons or asorefo or enyema bebre wo ho movies ni nyema ne ma go and follow them na hwe ho de unya di atem obi gyimi se ne ba ne be fire ne ka no kra kire mu a na da de opedi di atem Messi Ghana wahine ba kokura ni wadwen papa bo nkwasi asem kwa bone kwa no mo front ma guso
Ogoka, me na me Otumfuo no. Sanke ya ordinary citizens like a here for to some no near to a come stop here. Cheze me dwuru ho a ya na asem na sa agya na abehwe me. Kwabna Bobbie Ansah so obi di na fa ba bi o se di eze de kwabna onsem na basa basa. Onsam kika na basa sa. Afra say na MPP ti aban so ne de say na say a politician na etu eye galamsey ema galamsey koso. MPP fra ban mu ne de afi de na nanu mum na eye galamsey. Obi di wafa ba bi ana. Onsam kika no basa sa. Ya wo ye no twa ho so afira sentiment because ensem hunu na wo ka no. Okanso so ano e de nananom na de akusi Otumfuo so because onim say e ho de kofa ho no ma na asema a o ka no. Enkrofo be so mama no. E be so ma ye nsomu ne papam. So a ye so mu no. E dimbone na wo gide ama wo. Ade a wo ye na ani da ho ade na wo ye. Uye adwuma Hello FM ho na atikumase no. Na galamsey nkoso. Tatam Asantehene na etu galamsey. Ade ani nsem hunu no. Ofri umampon se Mighty FM se de na oye adwuma ho no. Mampon hene na etu galamsey sa tam no. Asantehene na etu galamsey sa tam. Ade ani nsem hunu no. Ejina mi se mintimi hu so ba bi na obi di wa fade a mintimi hu. Sanso say wo sori a na akotena ho na trend na wo pe. Because politicians never catch so na fire. Say politicians no my omo ohinte de akire. Akwasida edura na o ma to santene. Ye koyewura ho no ye koni akosum ye kodia de. Sa akrokro de John ne agro no amune menhie die ne politicians na NDC ni MPP ni omo makeka ni nyina na sa agro na amune menhie die no munhwe ni yie na hu sunsanso e wo honom makram abusua da bia meka me se okwase akra aka na notuma sebi yebuni so enyansani Jesus Christ ba asasi so osayarwa bebre otutu ahobone eso gyimii nko ade wansa wabusa ahode ntia abusua ma wo papa ye oda screen yesu yi ai ye bedi ne ho nkomo kakra ye nka fa gentleman na sem na emum ye ka papa na ode wig opportunity no sa wig na slay queen phone mention eno ho nkomo ne ye bedi nti follow me ano me class batim no ye kanya nsasema ano anya bia tie last week na a busy week emame nti ma anya videos said ye da me ye no na akire ena me hu se papa ye promote no enne ko court of appeal ai na me ba me DM mu no messages me nua no asantefo ma share video ama me ene sabi ebonofo sabi o domafo nkwasiafo ni bi edi atem nsemfu ena behwe kwasiafo asante nsem bebre ni ntimi nka no ha sabi omo kasa ma biti a chia me ni asantema nyina na ma e busy nti na ma enya mre say me react to their messages na videos na o ma send ama me no me nua no mo asantefo ndu so me ka kire o say oh emrebe ma me nti Sunday me ye me life me address issue ni beble abusua me ani nkomo kakra aha na nyansa no omo se ya promote Kofi Mensah Jack Daniels Kofi Mensah Jack Daniels ya promote no wa wonim se efen Kofi Mensah Jack Daniels Dormaahene asem ne ye kan ope Jack Daniels pa wati bedwam kra no otwa bi ye wo evidence wo mo bisa metimi so de akyeremo na omo se ya promote no na sabi odi ama domafo ni bi agimi na sabi omunim nyansa ne se enye saa wo hini ya na be ka kire se one sabi ye Otumfuo Asantehene na na kwaso ohempon a ebo ni dia ne aboyemu ohina aga na nyina obi abu no enye asantefo nko a aban beba aban beko obi abu no ahemfo mo aga na nyina titiru ne aminti nyina abu no enkrofo mo amanfo aman so abrochire president ni ade obi abu no ntinya asantefo nko a na ebu no saa ohini Kofi Mensah be ka kire se one ne yepe na aso muwe o ohene ben na sabi o odimu a oye adwuma nti hu domafo ne bi na omanko school o madwene wo form they don't know anything about chieftaincy ya hene ya judge no mo de ho aho mo meanwhile you are ridiculed your dikuru men ka ken kra o ye dikuru
ena eneme ne mu sua de da bia metime ba bi o no ma ba be ka me mo pese historian me mama mo dom a ho na mo tini history na mo nim no me busa masemo because of the promotion ti mo kaseti a chia me ni asantefo me so o kaseti a asante a it said the other one sa wo mani because everything is asante first na me busa wo ohene be na sabi o odi mu a oye adwuma. This is the kind of question I'm person me busa mo ene Dormaahene bi. Secondly, why adwuma ma the pay masters, so he needs to be promoted. Wasom se party A was so na me gina me adwuma obi a say oh eye na da bo adwuma ma party A a confirm party into a confirm party about power na se egi me say e bia me nkoda ba bia e dey na party na I have served my paymaster, so I deserve to be obi a usum bia no ye bo waba so usum ye nko e be promote you usum ye nko a ye be bo waba so abusua mo tie komo no enti wasom oya kan ni se the asantefo ya kanfo na because of power drunkard nti ye wo krom wo asem ye ni adanse ye ye asem ni bia ba be ya adanse oya ndisi ni fair enough me o party bia me ni problem ni nyina ne se obeyi wanim se o party A and a party B eye Kofi Mensah Jack Daniels wayi nanim se o party A enti and obi anim no fair enough or ho kwan he has his right to so obe join any party bia political party bia ope. It's because of that into what Boadjuma akaseti asanteman achiame sikadwa wakan sema hu nya kra ya won foforo kra sabi adwene na nitirim a kra no ko hu mekale ye ko hu eja o de ne nsabe so ensuo da ho akra no be kwa akotom akra sabi adwene na nitirim kra enka sa asem na Kofi Mensah Daniels beke kan no ma wi no na asema yesu ni adanse twa asem ni bi di adanse ye wo koma sei e na Dormaahene ba ko ebunu ni ba ko be cast NDC are failing bunu for big time because ye beto aba no omo be hye omo bo na omo be ya aba no omo hu de e koso enti ni ye nim say NDC be hye Dormaahene ebunu for ne bo. That's the reason why it's here in the history of Ghana election and MPP for lose seat bebre ema NDC. Fair enough omo Boadjuma enti so obi a wo Boadjuma say ye promote na ne boni a NDC aban aye ne say Dormaahene bi mu nsua nyansa na say Samijamfi yetima Samijamfi appointment ni am NDC for appointment a e dey na chen say Kofi Mensah Daniels man appointment ye promote na eye boni enya boni sabi ye nyina mfiri say oye judge no amfa na anko say onkoye doctor pani anase military pani bi anase ye dey kwa akoto sports ano na mum ye promote ni say adwuma na we ye no ehu promotion ye dey ama no e fair enough na ban na wo so e na wa promote no nkanya boni asumu bi agimi nti e ye mo say wanya tumi bi post bi nti na ya mo kama koma ntum yem na mo tietia break na di atem no edoso adwuma na wo ye no ehu ene apagya ne say onko nanim because na ba wasom wa ye adwuma nti se ye masa Samijamfi position a na ye ma Asante regional minister because omo so abo adwuma eye franka ma ko hini position a de na chance ye ma Kofi Mensah Daniels position a wanwa a mu jubilate mu di nkwase asem ni nsem hunu no mi busa mo sa wo ye bunu ni ana wo ye Dormaahene na wunim nyansa na wo so odwene konkan a de na position na ye de ama Kofi Mensah Daniels no ebe ye Dormaahene. This is the question I'm person mu musa mo nkwase afo ni bia mo ba mu di ya musa mu bedi di matema kasa eti a chia me ni asanteman ni apromote ya yine no e na moti wo na den. First of all, mo yes ad munim nyansa because say yetimi ma franka mo akohine Asante regional minister ni ma Samijamfi mu position a he too deserve to be promoted because na ban na aba obi ani. That's factual. Enti munim nyansa. Secondly, position na ye de ama no e den ne be ya ama Dormaahene na eho sabi kota eho basa no edwom bibia ni ho no den ne be ya ama kuro no ye man no contract bia promote no e de court of appeal e de na court of appeal no e be ya ama Dormaahene no MC mpo ho on faso chen regional minister mpo eso on faso chen e wo Dormaahene mu se munim nyansa munsua nyansa na munhu de mo beka abusua be de mu si a
na echina ye beto aso ye se bibia akoka papa enje greje mete me ba bi me dia me se me nka ma asem bi e na kwasiafo ya de omo ho aba beti na ene me di mu si a this week there more time ti ye be kire ne one after the other ohene na wo so wa power drunkard no ye be koso a kire nsemu na me nshiro bibia ya me nshira asanteman ye beto aso me de obi bia Upe ma chere wa adwen ama me e wo comment section. Aha Penyah Block Media.